John chapter 6 verse 11 sunga heimua Jesun tangho te lenga sa te toin ki pathu ge na wai zo chengena anung zui te hom sak heimuna bangjia ka Jesun ki pathu ge na ya hi le Jewish te ton da na hi in sunga in tek pa penina ana nek mauna ante tunga ki pathu agena ichina gen seka kotian volzol pa kato paule kapathianu leit apana nek dingon pepa china ki pathu ge na hi hey tradition pe nei Christian ten le ila son wa annek dik changina annek maina pathian ki pathu gen zelui Himalaya ye tampi ten ichi non kia isep namun tiai ta hero i sungkwan sunga ai kili lom te to yom hom changin ya hi lucky kina practice tak le ka che azia kai le tu tum July mission trip ka vanei wa oi mission trip ka vanei namun New York City sunga kazi to I pizza restaurant khata ka tu wa lunch ne ding ina moi muna ka thu mo le ka thum zo takun numei khatin onen veng venga that's beautiful achia wai zo takina he again yai dan ni danga New York ole om se ka hi Himalaya kwa man annek maina thum non kewa ai kele an amai wa om je kana ki pathu le gen non kew ya hi thu pi lo hi na thil chin pe nu nidanga kain sungkwan te to kom khom changuna ai kele nidanga kana practice second remind thak chi hon gena yai pen hi ko wi pen thu pi sa again som kai ka gen ut pen hi zo I Christian thei pi na na witnessing I chi pen yai khong ale mi pi maya la chak te na tel ka khata hi gen te na ding na sep namuna vai te la ka se mai kele Hindu te la ka se mai kele Muslim te la ka se ginglo mi te la ka na sep jangin amau te to lan sa ne khom jangina tun na an na mayom jeng ki pa thu gen le chin amau le gen mai thei ding wa Himalaya nang na gen na zia pen bang ka gen na ya ken ka gen na zia kai le ka pathian pen ka provider ki on sustain tu hi zia kina omlo wa pana omsak ken ama nei kileng kamaya anom lo di hi ei ka pathian Jesu Christ in le John chapter 6 verse 11 at wadana hi ai zekin ka hi ahi chile chin Christian na hi na midang te maya evangelism na pathe na didana hi hi aki te la ka khata izia ka ehon gen ka hi wai kele hi loina in sungkwan sunga gen te na ding ina ani ne khom dek chiangin ta te maya pa penin ki pathu gen en la wai tung ton ina ta ten pathian ki chi kwaya ke adinga provider ke on sustain tu amaum kele yai kapan bangsa ta na sem le ka dining table anom lo di hi chi musak theile ita tia dinga le pathian kong mu the nai diam chi ka ngai poimo je ka yeon gen ka hi yai tradition in lucky kina yom na mun chata practice takin annek ma bangja ki pathu gen ni azia pathianom kele yai maya annek yom lo di pathianom kele ke hing lo di pathianom kele tu dan dong ki pathu gen the lo di chi mi ten mu le yai pen hi I Christian hi na mi te maya pulak theina akela witnessing telaka khat poimo mama idea cha on gen kaizo